Hey, lo mfo ngathi uyalala la mva kwami nje. Wemfo. Ngiyamyekela. Hey, wendoda, ngathi uwela kimi manje. Ukhahlile mina windoda. Uyangishova manje. Ungishova wenjani? Ngiyakuvusa ulele manje. Ungivusa ngemfoto wakho. Ukhahlile mina. Ngiyalingwa. Into foyi simelane umngani wami ngikhumushe. Hayi ningacabani manje. Lo mfo ufike ekudzala la ufike ekseni lokwa wafika wabeka litshe wafola ngelitshe. Njengoba sekabuya nyalo. Hayi layini yami. Ha manje lento yokufola ekseni layini lena uyabona manje uyawa manje. Ulambile ugciniwe ngalapho ubunebuthongo lo muntu. Ningaze nilwe wongobe. Hayikhona. Kusho ukuthi nonke lana nigwele kangaka. Kude la ejike ukuthi uyakhona ngeke uthole tinsita takasasa uhlele ekhaya. Ukhofota nje liqingo lethu. Usita kale uthole yonke into oyifuna. Nathi ugqola kangaka kwakudzala manje ngokuthi yami. Lapho ke kumele kugqola ke bantfu labahlala etindzaweni ukuthi abakhona ngeke ukuthi batfoleni i-internet. Nini kongobe nihlala la emadolobheni manje ukuthi yami ningedi into ogqwala la eNyanza le. Usho ukuthi ngingasitakala ngihlele ekhaya nedi ngeliqingo. Yebo mnethu wena utofuna lisito lelinjani lapha? Ngitofuna lisito ke ngesicepheteliso sebantu abakhubatekile ba. Ngisho ngakukhahlele ngani ukhubatekile. Uyabona ukuthi ufuna ungifake enkingeni. Ukuthi ungibophisa manje. Uyankaya manje phela umuntu wagovernment. Hayi man ngobe man. Mnethu lalela ke. Sasa walapha ekhaya eMpumalanga ke uthi uqugudela ke bonke abantu labafuna kufaka ke isicelo sebantu labakhubatekile. Kanye na wonke umuntu ofuna lisito ke lelifaka ke ekhathi isicelo nasi sebantu abakhubatekile ukuthi abasebenzise ke indlela tesimanje manje zokuqhumana naSASSA phecelezi ke ma-online services. Bangethi batofola la basitakale babe banethedekile bahleti kuphe emakhaya. Uyakhala ke SASSA Mpumalanga akathandi ngebantu bakhe ukuthi batofola kabuhlungu so. Hey uqinisile baba imali lesiyisebenzisa ukuthi lapha inyenti lesigibela ngayo kanti futhi siphinda sifole ke imigca lemitse cabanga nje sengisitakala ngihlele ekhaya bengingadi mina ukuthi ikhona indlela lenjengalena ukuthi ngasitakala ngayo manje nangihlala tukwenzawo lengana internet ngitabe sengenda njani mina emnumzana. Ukhululeka ke SASSA uthi emahhovisi akhe akakawavali. Wendlela ke nini nihlala ke ukuthi indzawo lethi nganayo internet ukuthi kube ngini lenitake emahhovisi into sitakala khona. Manje ngoba mina ngimzala kudamela ngicela umuntu angendela ngitamthemba njani lo muntu ngobe bakhona abantu labasile batabe sebangishontshela ke letimali tami. SASSA ke uthi ke kuze kuthi niphephe ebantwini labanjalo ungaceli kunoma ngabe ngibani lisito. Ungaceli kumuntu ongamati ukuthi akuside ke ukuthi ukhone ke ukuthi ufinyelele lapha etinsiteni takaSASSA. Unganikethi noma ngabe ngibani ke imininingwane leqonzane nawe ke ikakhulu ke imininingwane lefihlakele ukuthi akulekelele ngoba ke bakhona ke vele abantu abakhohlakele. So indlela lephephile ke uma kuthi umuntu lohlulekako ke ukuthi utendele ke naku ke lokwabo internet ngcono ke kube nguwe nawo lotake lapha emahhovisi nakaSASSA ke utositakala khona ngobe ke ukucela ke lisito kunoma ngabe ngibani longamathi utakufaka ke engodini ukuthi ke bakuskema. Manje ngicela kubude babe kumele ngiphathe ini nangitocela nasi sincepheteliso ngobe ngikhuluma nje nawe mina lana ngiphethe emadisi yethu. Ke naku lokudzingeka mnethu na ufuna kufaka ke naso isicelo ke sanayi ke iglanti noma sincepheteliso sebantfu ke labakhubatekile. Ngokuqala ke kumele kube ube ngumsinsi wekutimilela. Kumele kube ungumuntu lotalwa ke lapha ekhaya. Uma ke ukuthi usihambe ngulaba bekufika phecelezi ke ma refugees. Kumele ke ube umuntu loniketwe ke ligunya ke namaphepha ke lafanele ke ukuthi ke uhlale ke lapha ekhaya eNingizimu Afrika. Khumbula ke ukuthi ufuna ube neminyaka lengu-18 ke kuya ku-59. Lokunye ke futhi kumele ube ngumuntu lolemaphepha lafanele ke lapho uyakudokotela ke lashoko ke ukuthi vele wena ngumuntu lokhubatekile usifanele ke naso sincephetheliso ke sanaba ke labakhubatekile. Lokunye ke kumele ke ube ungumuntu longahlali ukuthi indzawo utahulumende lethi ke letinakekela ke bantfu labakhubatekile. Kuyagcina ke kumele ukuthi ube unamatisi njengoba uthi umphethe kumele ke kube namatisi la khombisa ke ukuthi vele wena walapha ekhaya noma ke certificate sekutala. Uma ke ukuthi awunako lokhu ke kukubili kujamele ukuthi uthi lapha kaSASSA ke SASSA nguye latabe soyakutshela ke ukuthi nenda njani ukuze ukuthi isicelo sakho ke samukeleke. #SASSA cares. Asimukeni ke.